مرحبا هەواڵنەوە ji vîdyoyekê nû dîsa bi we re me hêvîdarim ku hemû baş bin. Belê di vê vîdyoyê de di vê heftê em ê herine maxazeyeke elektronikî tiştên elektronikî têne firotin li wê maxazeyê. Navê Media World'da em ê îro herin lê binêrin kama buhayîn tiştên elektronikî li Romayê çi qasîne em niha ber wê de veçin. Belê hevalin niha ketine nava maxazeyê de em ê niha tişta binêrin kama fiyatê wê li vê de çawa ye em pewre binêrin. Belê hevalin vê de kompîterê wa binêrin. Mesela Huawei है रंगी Intel Core 5 5 Intel Core 5 رامای 8 GB GB وی رنگی دنویسی براستی از تمامی نزانم باش وافیم ناکم لی فیاتی 840 یورو کامپیوتر جی بایا اشتکی و های کامپیوتر اب هن لنووا یبجی مثلا fiyatı ve sarıya o taybetmendiye ve de denebilsin. Kompüterci ve hay gevreya. Rastı gelek cürel ve dehana. Mesela del haya, marka del 729 euroya. Avcı Intel Core seya. İlsed bejin dervastı beyusa taybetmendiye ve de 8 GB ramaviya. Ve de MacBook Air hana mesela. Bir rengi MacBook Air هيا اف رماوي 8 جيجا رماوي هيا و 256 جيجا جي حافظه هيا بكاري تشتاو هالجري 909 يورو هيا ويا 512 جيجا تاوي هيا حافظه او جي 1109 يورو هيا انا طيبت من ديوان بده دنيسن او جي في رنگيه İşteki o haya. MacBook Air 13 derbastı bir. Sistema ve revebrine emyeka naqalatum ev sistema ve nuya yani şahsiye taybata Apple ve tenecetki. Ve de ji Asus Zenbook'ya bir rengiye. Fiyat 709 euroya. RAM 8 hafıza ve 512 GB. Gelek kompüter hene brasti o lugor taybetmendiye xwanjî fiyatê wan tê guhertin diyalî jî HP heye marka HP kompüterek wiha stek gelek xweş qebûl fiyat jî 599 euro dibêjî 256 GB hafıza wê 8 GB rama wê ye dibêjî touch screen yani ekrana destê xwe ekrana wê jî lugor ekranê jî dişuxulê pêl derekê kir çûkete tê de tişnade ekranê de jî hûn dikarin destê xwe binêde û ekranê de jî kontrol bikin kompütera xwe kede dernedem fêm nekir ew jî 599 habû mesela min xwest vê bêjim careke dî pêlê kir mesela ekrana wê mirov dikarê ser ekranê jî kontrol bike vê de jî HP dî heye ekrana wê mezina fara heye fiyat û taybetmendiyen ve de denevisi nezika 10,000 euroya yer. Letişeki gelek hoşka Intel Core i7 dibêjî vî rengî taybetmendiyen ve denevisin 16 GB rama heye 1000 GB jî hafıza wê heye kompüter jî ev e rastî gelekî hoşik hatiye dizayn kirin ûraxte jî Apple heye şu Apple vîşî de ya herî baş em dikarin bêjin ama metala fiyat jî li vê de dinivîsê 1799 euroyan ev jî tişekî wiha ye MacBook Pro 16 wisa derbastî bê taybetmendiyen ji xwe re hûn dikarin binêrin 16 GB rama wê ye 512 GB jî hafıza wê ye وکی دینجی تایبەتمەندی وی دی دنویسن ویاوایە ئەوژی هچپیە 10.3 ekranaya gelek mezuna ئەوژی vî rengî fiyat jî 800 euroyê dibêje rastî li gor fiyat û ew gelek baş e
کامپیوتر وی رنگینه. ویدیوی میکروسافت هیا 1169 بیجی. 8 GB RAM 256 GB حافظه وی. حافظه بیجی تاچ سکرینه. یعنی مراد کاری سر اکران کنترل بکی. وی رنگی. کنترلای سر اکران دیگه. Vedici gelek tablet heneviye Samsung'e tableti Samsung'e mesela tableta ve çıkasıya nehse de notunu had veji 6 GB ramavi 228 GB hafıza 12.4 ekrana ve farahbuna ekrana ve mazımbuna ve Avcı veji Galaxy Book kompütüre Samsung'e ve de taybetmendiye önde nevisin 512 GB hafıza ve 8 GB RAM ve 13.3 farahbuna ekranı, mazımbuna ekranı avcı touch screen'e destek bu ekranı ji kontrol bike kompütüre xo Avalno gelek jura kompütür tiştendi hana براستی جی فیاتی ما ادکارم بیشم لگور ویده نرمالن یعنی و ادکارم مقایسه بکم براستی ویالی جی 100 euro هیا 199 ve 100 euro telefon eva Xiaomi Redmi Note 10 dibeci şarjede 128 telefona خوشکه و taybetmendiğin ve de denilsin 128 GB hafıza veya 3 GB RAM avedici Android var hasıl yazdığı bir rengi 100 euro edici ve de Redmi Note 10 Pro है 129 nihaya avcıya var telefona bir rengi fiyatı ve jibaya 128 GB hafıza ve 6 GB RAM var bu bir rengi işte müyedici denevisen unutkarın lebinerin ev haya Redmi Note 10 Plus zede 128 beji evji eva ajwafim nakim براستی مشخوره لیبنیرن و بریاره بدن ارزان آن بوهانه نزانه 128 GB مموری و حافظه و 4 GB رم آید بنویسه اندروید اور حاصل بی رنگی ویدیجی Redmi Note 10 S هیا 128 حافظه و 6 رم آویا و جی vaya İşteki bir rengi Maha cihatına cihet Samsung'a telefonun Samsung'a dehana mesela veri A5 veji 308 veji ev telefona 128 ta memoriyavi hafızayı 6 GB RAM दिया हुआ है अब जी Galaxy हफ्ते दुया और हफ्ते दुया 400 euro veja ve de ne insana taybetmendiye vrasti je femnakin dikarınca lebnerin fiyatı ve jora dikarın bejim hesabı notuna 400 euro veja Galaxy S21 Ultra 5G dibeci. Dijure yani ne go dijure ne le god gigabyte tabi. Ya 256 GB 1300 nihaya ya 512 GB tabi 1450 nihaya. Telefon cihazı 6 GB ya biz veriya diz है vrasti 128 tabi 1140 nihaya. Telefona bak. Gusto ko mas malaki kayo. Orderin mo sa tingnan mo. Tingnan ko sa'yo. Oo, yan.
اشتكي شو لاو اشتوي حمق أمر يجو بكارت إنن ويجا ديزاينم براستي إذا دكارن بني فيديو إذا شروعين قبني مثل اشتكي دلك خوشك دفويه يا Galaxy S21 Plus 5G هيا FG وياوية FG بتكترها FG عيني بردوامة وين نزاني ها شنو عندي عمل 128 جيجا بايت 840 هاي 256 ويجي 1029 هاي هاي التلفون S20 هي فيها 660 هاي باشا تلفون ايفون اما فيديو جون دبينين قالك جورا ايفون هنا وفياته واجي لبن دنفيسي شخاصية زين هاجورة هناك بيجن مثلا في دست پی بکن آیفون 12 پرو ماکس دست پی بکن ویدت بیجی 128 جیگا بایت 1239 یورو یاد بیجی یاد سریع و یا بندجی اوجی 256 جیگا بایت اوجی 1409 یورو یاد بیجی تلفن دوی رنگیه براستی چته خوشکه و اوجی فیته وایدی جی دنویسن اوجی جوره وایدینه نورمال پرو هيا ايفون 12 برو هيا ثاني اوجي 1009 هيا 128 اوجي في رنگي 11 برو هيا 1040 هيا 256 جيجا بايت يا سرجي 64 جيجا بايت 809 هيا ايفون 11 برو هيا اوجي الفيديو ايفون 12 دنيسي 128 128 جيجا بايت 709 يورو يا Gelen peri bir rengine iPhone 11 64 GB 629 هيا البشتجي iPhone S هيا 64 GB 940 هيا ve bejim iPhone XR هيا 64 GB 579 fiyatı var bir rengine ve de Samsung'e fiyatı var arzan hana mesela Galaxy A21 S هيا 150 euro idi beji Galaxy A22 هيا 220 بيجي بدي hoparlör هنا ويك JBL marka ektenas kirina evna üstüne ve si beji se heroine ya server haya juraya di efsu penca beji JBL burası gelek başın efsa murav dikare telefonu giredi yani kompütera hava giredi be bluetooth'e denge gelek pakıcı hoş terteci evci 6 euro edileci evci JBL ha şu JBL deva hoparlör anda burası serket ya bir rengi haya JBL evci beje not euro بله والله هاتم داویا به ویدیویی جی حیا ویدیویی کردی لخواباش بنیرن جبیر نکن فبن abone kanalı و kanal دردور آخر پار بکن بعد بینن شروع بکن حیا ویدیو کردن بخاطر